I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pokazat ću vam kako da napravite savršen wallpaper za vaš telefon, to je savršenu pozadinsku sliku. Pre svega trebate da znate rezoluciju vašeg telefona. Recimo da je moj telefon Samsung Galaxy S7. Njegova rezolucija je 1440x2560 piksela. Otićete u Photoshop, kliknut ćete New. Zatim ćete ovdje to ukucati 1440x2560. Makar je to moja rezolucija. I kliknite na OK. Sada, kada imate ovu rezoluciju vašeg savršenog wallpapera, na ovom ovdje parčetu možete da radite šta hoćete bukvalno. Recimo da ću ja da obojim ovu crnu. I da ću da dodam neki Android ovdje. Hajde da ga smanjim malo. Meni se jako sviđa ovaj Android. Hajde da dodam neki efekt. Jako mi se sviđa ovaj. Hajde imamo šta mrtvo. Ovo baš lepo izgleda. Sada možete ovdje pomerati da vidite kako bi najbolje stajalo. Ili ako hoćete možda da stavite. Recimo da ovako meni odgovara. I sad ako mi se ne sviđa baš jačina mogu da smanjim i da povećavam opacity. Ali meni se ovako sviđa. Zatim hajde da dodamo neki tekst. Recimo tekst. Zatim možemo da mu dodamo malo neke efekte. Naprimjer, ja mogu ovako da stavim još. Možete da se zezate koliko hoćete sa ovim. Otprilike to je bilo to. Nadam se da ste uživali i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Hvala svima što ste gledali ovaj video. Ako želite da naučite nešto više o Android telefonima, obavezno kliknite na subscribe dugme ovdje.